أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamaasansin kami, iwansin mga kamanghuransin kami, amin harum ini yan nagdurungog hanidaul Islam, nagdurungog sin live sin kita nyo harum ini sambil harap madtupaaykom hawnu binaywayan ando salam doa kanyo saltain kamu halong kasalamatan iwan halong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kamaasan salta mga kamanghuran ummat sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hitukbal na to insa taod pagsyarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan mapatut pagtag-ipunan, salta Tuhan amuin magbuhi magpapatay, iwan siyara isab magpapasud sulga salta magpapasud darka. Mga ummat al-Islam, salawat iwan salam papanghu na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amu imperakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdarasin agama Islam, agama amin wiru na tataymaw sin Allah ta'ala agama amunain agama Islam. Mga ummat al-Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang parakala kapatut impagbisalan sin kita niyo wayroon na hamuk manusia indyuhalan sa sin Allah ta'ala kapatut tagmustahak suway niya hirihil hatag kapatutan in uno parakala doon na mayan hapag-agama guwa haparakala agama in tiap-tiap kapatut ummat al-Islam in suway na to hirihil hituman hatag mustahakato niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. In parakala agama nakawidda siya agama dukaing sawab may ta ummat al-Islam, sawab in agama Islam nakawidda salta piyawidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in agama isma hakatan agama mayta sa marikaw sumod ko palang sisiyaw kumaon kaw tumulak-tulak kaw sambil mawot in halong sintabu yaon na in agama mimikit ka to niyo akan in agama Islam wayroong kita nyo piyasaran lang sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو سيد الله سبحانه وتعالى هأدلو إني جوكب pulakan yo imparakala pag-agama salta ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. لو سن الله تعالى hapu asing kajukup sin agama Islam ampay ng Allah subhanahu wa ta'ala yataman na sin Allah ta'ala im mga ni'mat niya salta waraditu lakumul Islam dina iwan nagrida na ng Allah subhanahu wa ta'ala dun ha agama ummat al-Islam in mawdu sin kita nyo harum ini amunaing kamaltabatan atawakan kalagguan simpang daigbay laway halambong sin agama Islam laway hapang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala mawut mampa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mayta in kapatut simpang daigbay in suwayta ingatun sawab mayta sawab in tiap-tiap kapatut in suwayta hirihil isuwayta hirihil hatag mustahak bang uno in parakala kapatut dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin paparihalan sin kapatut sin agama Islam day hasalaggo kapatut
dihil ka to sinang Allah subhanahu wa ta'ala amunain suway na to pagmaltabatan, in suway na to lasahon, in suway na to pag-addatan, in pangdaigbay na to sawab mayta lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لو سن الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Pagtag-ipon ka mo fa Allah subhanahu wa ta'ala katunggal sin Allah. Wala tusyriku bihi shay'a. Iban, ayaw ka mo magsyirik, magsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sallallahu ta'ala wa bil walidaini ihsana. Hapo asim panawag-tawag sallallahu ta'ala. Insuway kita nyo magtauhid. Salta insuway kita nyo di magsyirik. Dumihilimbang parakala fa Allah ta'ala sa mayta umat al-Islam. In makalalak siniibadat si manusia amunain pagsyirik niya fa Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan insuway kita yung magmalayo hadoma asin kita niyo dahil mga siyabot silang Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin pagmalayo lang silang Allah subhanahu wa ta'ala laong niya hapuas inang Allah Ta'ala na nawagtawag salta ng daki inang Allah Ta'ala in suway kita nyo magmarayaw dahil mga siyabot sinang Allah Ta'ala hasuratun nisa lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala ilang niya wal jali dhil kurba iwan in suway kita nyo magmarayaw hapang daigbay na to bang impang daigbay na to dahil mga kakampungan sin kita nyo ay bima'alo matal Islam wajib in kita niyo insuway kita niyo magmalayaw doon hapang daigbay na to lawi-lawi insuway kita niyo magmalayaw hapang daigbay na to bang inkiaunan nila ding mga kaluwaga sin kita niyo long sinang Allah subhanahu wa ta'ala wal jaril junub salta long sinang Allah subhanahu wa ta'ala insuway kita niyo magmalayaw hapang daigbay amoy bukon kaluwaga sin kita niyo umat al-Islam mayta sawab ilang Allah subhanahu wa ta'ala biasin sambat lang dak ilang Allah subhanahu wa ta'ala insuway kita nyo magtag-ipon salta hindi kita nyo magsakuto salta ilang Allah subhanahu wa ta'ala insuway kita nyo magmalayaw dia akan kato sinang Allah insuway kita nyo magmalayaw hapang dagbay sibu'rah diha kampong na to iwan simbukong kampong na to mayta biyuli ang sinang Allah Ta'ala in ayat niya lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala wunna nilang Allah subhanahu wa ta'ala di siya makasih hisiyusyo in kiaunan niya nagmataas nagtakabot patuhan Rabbul Alamin umat al-Islam ayaw na to kalupahan imparakala dia akan ka to sinang Allah Ta'ala in wajib in tiap wajib haasuun ka to sinang Allah subhanahu wa ta'ala lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan kamu yan uno lang sinasul ingkatan kamu yan mag-iipat wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi iwan in kamu yan haasumo sinang Allah subhanahu wa ta'ala doon mga habawaan niyo siwura harayat sin pamanintasin akama Islam iwan simbukon laway ha pamanintasin akama Islam ummat al-Islam hatungod sin pangdaigbay lang sin ahlul ilm lang sin mga ulama lang sin ulama sin ahlus sunnah wal jamaah hatungod sin pangdaigbay lang sin ahlul ilm wal jiranu thalathatu adapun impang daigbay aun siya doon atas tu parakala ay bima'na umat al-Islam alawang sin tu parakala ini
laong sin mga ulama sin kita nyo, ulama sin ahlus sunnah wal jamaah, in akiniya, in pangdaigbay, aun siya tuhan tingian. In kainap, in panagnaan, jarong karib Muslim. Laong niya, amuna in pangdaigbay na to, karib, dahil hakaluwal nga na to, salta Muslim. Bangaong kita nyo pangdaigbay, dahil hasukampong na to, salta Muslim. Uno, in kapatut nila, ning kato niyo. Laong niya, falahul haqqul jiwari, wal karaba, wal Islam. Adapun, impangdaigbay, ding mga kagampungan sing kita niyo. Laong niya, falahu haqqul jiwaw wal karabah wal Islam. Hatihan niya, impanagnaan, ding hapangdaigbay, amuin ding hasukampong sing kita niyo, salta Muslim. Ulin hak, ulin kapatut sin sila, kato niyo. Laong niya, impanagnaan, amuin kapatut sin pangdaigbay na to. Hikarwa, salta kapatut sing kita niyo, inlasahon na to, inasukampong na to, salta wal Islam, insuway na to, naisab, Hinduan, simpalakala, agama Islam, amuyad to, impanagnaan, pangdaigbay sing kita niyo, amuin, deng hasukampong na to, Muslim, biya sin sambat umat al-Islam, aon hak sing kita niyo, hapangdaigbay, salta aon na isab, hak, simpangdaigbay di kato niyo, impanagnaan, impanagnaan, amunain, kapatut simpangdaigbay, iban sin asukampong wal karaba wal Islam, iban sin agama Islam, inhikarwan niya, deng mga amuin pangdaigbay, insuway na to, di hilang kamaltabatan dun haakama Islam, laong na wajal Muslim na khayru karib. Inhatihan niya pangdaigbay Muslim, hati na khayru karib, amuin pangdaigbay na Muslim, sa bukon siya ding mga asukampong na to. Impanagnan, amuin, betbat sin kita niyo, amunain, pangdaigbay, salta kampong na to Muslim. Imbiha uling karwa, law sin ahlul ilm, in hikarwa, pangdaigbay sin kita niyo, amunain, pangdaigbay Muslim. Gayro karib, inhata sin gayro karib, bukon na to asu kampong. Ulo inhat, sin mga pangdaigbay, bukon na to kampong. Long niya, falahu haqqul jiwa wal Islam. Adapun, impangdaigbay, amoy bukon na to, kampong, in sila salta, in sila Muslim, in hak, in kapatut nila kato, amuna, in pagmalayaw, dun hapangdaigbay, salta, panghindo, sinakama Islam, laway, hakitab sinang Allah subhanahu wa ta'ala, salta, laway, hapamandu, sinabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, in hikatu niya, wajarun kafir, iwan sin pangdaigbay sin kita nyo kafir, ay ghayr Muslim, bukun Muslim. Hatihan niya, misan isab sila kafir, misan isab sila doing agama. Insuway na kita niyo, magmalayaw kanila. Insuway na to, dihilanday sa kamaltabatan, panghindo sin agama Islam. Amuna, ini panghindo sin agama Islam. Uno, inhaq kapatut nila, laong niya falahu haqqul jiwal, wa in kana kariban falahu haqqul karaba aidan. Hatihan niya, bang ingkaunan niya, kafir impangdaigbay na to, ingkapatut niya hambukda. Amunain haqqul jiwal, hatihan niya kapatut, simpangdaigbay na to, insuway kita niyo, magmalayaw kanila, bang isab inkiaunan niya ding hasukampong na to, law niya falahu haqqul karaba aidan, bang sa upama ingkampong na to, bukon sila Muslim. Pangdaigbay, uus bukon sila Muslim. Hatihan niya, hapuasin, amuin, magmalayaw kita, hapangdaigbay sing kita niyo, insuway na isab kita niyo uno, lasahon ing kampong na to, minsan sila bukon hang kaakama na to, amuyad to, in pagyalo sin ahlul ilm, in pangdaigbay na wagi siya to atas parakala, pangdaigbay aso kampong na to Muslim. Hikarwa, pangdaigbay Muslim bukon na to kampong, inhikato, pangdaigbay bukon Muslim kafir, salta insuway na to, magmarayaw kita, hatukin sa simpang daigbay, mayta, walang sin nabi na to, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam.
Laong niya hadith ng kan Abi Hurairah hatungod sin pagmarayaw hatungod sin pagmarayaw hapang daigbay laong sin Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laong sin Abu Hurairah ding mga sahabat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong niya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laong niya bunal tuod Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam imiyan siya laong niya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi laong sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hisiyo inkiaunan niya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir hisiyo inkiaunan niya nag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala nagtauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala bukun mamarahin pagtauhid niya fa Allah salta wala sila kapag-syirik fa Allah ta'ala laong niya wal yawmil akhir salta puasim pagtag-ipon niya fa Allah ta'ala pag-iman niya fa Allah wal yawmil akhir salta nagparat saya sin adlaw akhirah ang pagyanon yawmul hisab ang pagyan adlaw qiyamah ang pagpasud sulga ibang sinal ka nag-iman siya fa Allah subhanahu wa ta'ala laong sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyuhsin ila jarihi insuway siya magmalayaw doon hapang daigbay niya ay bimana laong sinabuk hadith sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir laong niya fala yu'dhi jarahu laong sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun mamarahi in pangdaigbay na to insuway kita yung magmalayaw laong sinasul hapwas yung pag-iman niya fa Allah ta'ala hisiyo in kiyaunan niya nag-iman fa Allah iwan sin adlaw akhirah laong niya fala yu'dhi jarahu insuway niya di niya dihilang kamudaratan insuway niya di puhingaon impang daigbay niya laong sinasul falyuhsin ila jarihi insuway siya magmalayo hapang daigbay niya may taumat al-Islam sawab impang daigbay na to in sila dia akan sin akama Islam insuway kita nyo magmarayaw inhatihan niya in pagmaltabat atawakan pagmalayaw doon hapang daigbay sin kita niyo insuway na to sila dayawon dahon maglundang panon sawab mayta di na to maharos impang daigbay na to limuton udyoon iwan sing kaibanan amo in kaliliso simpang daigbay na to ay ikaw bang mangyong sukal umiyan pa kita di na kapag sukalan yan di na kapag asinan yan ayaw sawab mayta Diyo pala kalalayaon. Ayaw kita mahukaw, dumihil, ununo pala kala, hikasan niyang pabalanta, ando bang tasab kakausan. Insuway tere sabdihilan impang daigbay na to, iwan suway na to salamat ton impang daigbay na to, dahil hangi na to, lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Alang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam impagiyano muslimatan lang sinasul man salimal muslimuna min lisani wa yadi hisiyo in masalamat niya in mga katautay mga muslim dahil hangi sindila niya dahil halimot daing hapanggula-gula pangudyo-udyo iman singkay manangi sinsimod niya salta lang sinasuwayade insuway niya salamatun insuway niya salamatun ding hangi puhinga sinliman niya iman sin ang gauta balan niya amuyad to impagyanon muslim mayta hisiyo imalo siya amuin dimihil siya kamudaratan dimihil siya amuin dimihil siya po hinga doon hapang daigbay niya di siya makasud palang sulga laong sila sallallahu alaihi wasallam hadith kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal laong sin Abu Hurairah radhiyallahu an laong sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam imiyan siya laong niya wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min lang sallallahu alaihi wasallam nakatunia biatbat
in wallahi la yu'min. Sapahan ko tod fa Allah lang sinabi Muhammad. La yu'min. Ibot fa Allah Ta'ala. Di masampul na impag-iman sila hamuk tao. Wallahi la yu'min lang sinasul. Sapahan ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di masampul na impag-iman sila hamuk tao. Wallahi la yu'min. Nakatupyag balik-balikan sila sallallahu alaihi wasallam. Long niya sapahan ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di masampul na impag-iman niya. Long sinamuk sahaba nakadungog kila. Long sinamuk sahaba kila man ya Rasulullah. Hisyuta kaya Rasulullah impag-iyanon mo. Di masampul na impag-iman sinamuk tao yaon. Long sinasu sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inaki sinasu sallallahu alaihi wasallam. Impag-iyanon sinasu sallallahu alaihi wasallam. Di majukup impag-iman niya. Alladhi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Amuin. Di sumanyang impang daigbay niya. Day hangi sing kakahinang niya. Alladhi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Amuin lang sinasu sallallahu alaihi wasallam. Di masampul na impag-iman sin tawyaon. Amuin di impang daigbay niya makinam kasanyangan dong kaniya. La ya'manu jaruhu bawaikahu. Di makinam impang daigbay niya kasanyangan. Ilang sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayah lil Muslim. Amok riwayat ng kan Imam Muslim. Ilang sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Di magkasud palang sulga. Di mamarahi iway pag-iman niya fa Allah Ta'ala. La yadkhulul jannah law sinasul. Di makasud palang sulga. Man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Di makasud palang sulga. In hambuk manusia. Amo indi sumanyang impangdaigbay niya. Day hangi, day halakot tawiat niya. Ibangi sin kakahinang niya. Law sinasul. In tao nagsisipat simbihatu sifat. Di siya makasud palang sulga. Amuyan inagi sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sambil lang sin Aisha radiyallahu anha. Lang sin Aisha asawa sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, long niya ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Long sinasu sallallahu alaihi wasallam, masi in Jibril alaihi salatu wassalam, magkalika ko magwa siya hatungod sim pagmarayaw hapang daigbay saimbil long sinasu sallallahu alaihi wasallam hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Long sinasu sallallahu alaihi wasallam sambil ako nakahuna-huna bunal tuod lang sinasunod bunal tuod lang sinasunod amo inaabot ko yung paghuna-huna sambil ako nakahuna-huna amo yung papagwalit siya ka ako ay bimaana in Jibril masi di madatong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagwa siya panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suway siya magmarayaw saltawa siya tanya in ummat in suway magmarayaw hapang daigbay mayta sawab in pang daigbay hambuk yan tiranan hikakusog na to pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salta hadith kan Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma. Amuin ami mga manusia di mamarahi. Amoy manusia di mamarahi. In pangdaigbay niya di sumanyang sa imakaino ino umatal Islam on den gato niyo on pangdaigbay na to sambil na sadya matug amuin matug la sadya halom sing kahapdi lang sinasusallallahu alaihi wasallam hadithan kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal lang sin Ibnu Abbas lang niya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul diungog ko inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam imiyan inakisin Rasul laysal mu'min بالذي ليس المؤمن بالذي يشبع
وجاره جائع إلى جنبه لو سنة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لو ليس المؤمن دي متوق بغيمان إنها مقتأو أمو إن بang siya kumaon in siya halam sing kansugan nahati niya bang siya kumaon halang kansugan wajaruhu ja'iun ila jambihi impang daigbay niya happy sambil sa jamatug ando kaylo halang sing kahapdi amo yan inji majatu katon yung umat al-Islam di mamarahi hindi lang takamudara taling pang daigbay talimot iwan sin egil ando subhanallah o makita kita yung pang daigbay yaw na naghamot in halaw sing kusina in pang daigbay sing kita nyo ando misanda kuman sawo di bakit nyo magkarihil lalo pa na kita nyo sing kakahinang sing kamaasan sing kita nyo labi in kakahinang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil nagwasiyat in nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuk sahaba kan Abu Dhaw لهم صلى الله عليه وسلم كان أبو ذر يا أبا ذر لون إذا طبخت ملكة فأقتل ماءها وتعاهد جيرانك إن هذه النية لون صلى الله عليه وسلم ويأسية النية إن أبو ذر لون يا أبا ذر هاي كو يا أبا ذر إذا طبخت ملكة فأقتل ماءها bangko magtugna yaw ko Abu Dhaw long niya bangko magtugna sinlamay amuin sesawaw amuin tagasawaw biyan na sintula long niya faaqtil ma'aha ando long sinasusulallahu alaihi wasallam bangka magtugna bihat tuhan tangan ando patawla ka tu intuig niya mita sablong sinasul wa ta'ahad jiranak serta dihilika tu impang daigbay niyo impang daigbay umulong sinasusulallahu alaihi wasallam abuk riwaya لون إذا طبخت ملكة فأقضي ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف لون صلى الله عليه وسلم هم رواية ليس لون ياكو أبو ذر لون bangko magtugna amin takasawaw laong niya faaqfil ma'ahu patawda intuig niya thumma unzul ahla baitin mahuli lingi ang pangdaigbay mo in ahlu bait pangdaigbay mo min jiranik linga pangdaigbay mo faasibhum minha bima'ruf hatihan niya bangkato butangi dihilimad to sin kalayawan sin samawian meita amuyan in pamando sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummat al-Islam ayaw na to isab amo in langion ayaw na to bawon in pangdaigbay na to ayaw pa ka in tawdukain misan in kampong na to on time subhanallah amin jimajatu kato bihaon hangga to stabya ayaw pa ka tawdukain hindi na to amin piapakitaan singi sinlakot tawi at si manusia asukampong yon hapang daigbay niya limuton bangaong kanya masakit siya at niya bangaong hapang daigbay niya masakit siya haigil iwan sin kakahinang iwan sin hasad sa ayaw na to kalupahan bukon sa dyan mamarahi in sila ito pang daigbay na to bukon mamarahi in pang daigbay na to in sila na isab asukampong na to in suway kita nyo magmarayaw asukampong na to lawi in ini pamando sin nasusallallahu alaihi wasallam sambil pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil law sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amo in tanda bang hisyo imano siya amo in lawi malayaw dahon na to maglundang panun biyarin na to hikaingat in tauyaon amo in malaw in palangay niya at tawakan in tauyaon malaw in lakot tawiat niya at tawakan in tauyaon malaw mangsin malala to maglundang panun long sin Abdullah anak sin Umar radhiyallahu anhuma qala nabiy sallallahu alaihi wasallam long sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong niya hatungod
simpang daigbay amoy biyadin kakilala to intaw yung mangmalayaw long sinasusallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi long sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallah hatian niya insalayaw dahon maglundang panun insalayaw dahon maglundang panun hapamandang hadrasin Allah khairuhum li sahibihi amuin malayaw siya hamanga amuin nalani naglundang panon intaw yaon bang nanakita intaw yaon malaw inkiaw na sintaw yaon hamanga nalani naglundang panon intaw yan lang sinasul khairul ashab amuyan intaw malayaw dahon maglundang panon lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in salayaw dahon magpangdaigbay hadarat hapamandang silang Allah subhanahu wa ta'ala imano siya amuin malayaw dahon magpangdaigbay lang sinasul khairul jiran indallahi ta'ala intaw amuin malayaw dahon maglundang panon siwo na doon hapang daigbay ibasin kayo ba ng kakahinang sinakakama Islam doon hapamando sinang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam law niya khairuhum li jarihi law niya insadayaw dahon magpangdaigbay amin tao amuin kaya sakupan na to malayaw na itab insiya magpangdaigbay amoy to imano siya malayaw dahon maglundang panon di naman hadun niya lawi-lawi dahon maglundang panon iwan hikasok simbay parsugpatan singkitan yung umat al-Islam ayaw na to inaisab amuin gaang-gaanon impyang dakan ka to sinang Allah subhanahu wa ta'ala in suway kita niyo in magmalayaw padua maas na to salta in magmalayaw hamanga kakampungan singkitan niyo lawi-lawi na isab aun haka to niyo simpang daigbay na to in katan singkapatot singkitan niyo asung ka to sinang Allah subhanahu wa ta'ala so upamahan niya so on yung kakaon halong simbay singkitan niyo so halong simbay ang using pagkaon niyon amuin bang kita tumihil di ka dyan ha mga pangdaigbay na to lahisyo inafdal at tawakan hisiyo in malayaw lang niya hisiyo inafdal amuin dihilan hisiyo inafdal dihilan sin mga ni'mat sin kakaon bes mga kakaon niyon at tawakan mga hadiya at tawakan mga bushra ha mga ni'mat dihil ka to sinang Allah subhanahu wa ta'ala lalang sin Aisha radiyallahu anha qalat lang sin Aisha qultu ya Rasulullah inna li jaraini long niya fa'ila ayyuhuma uhdi long sin Aisha asaw sa sallallahu alaihi wasallam long niya qultu ya Rasulullah long niya inaki ko pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah long niya inna li jaraini long niya unatod aw naku dua pang daigbay long niya fa'ila ayyuhuma uhdi bangka to hisyo kanila kalo halaw simpang daigbay ko dua intaw diyaon amuin afdal at tawakan lawi malayaw amoy pahampiton ko sin hadiya hatin niya di kagaw sa sin Aisha amin dihilan yang karwa hatin niya isu ya Rasulullah imapatot dihilan ko ha pang daigbay kaming duwa yaon lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang niya
law niya ila aqribihima min kababan. Hatian niya indili ka tuya ko Aisha amuin masuok din kanila karuwayan. Hati niya manghisyo ay masuok din halawang mo amu yato in afdal lawi malayo dihilan mo. Hatian niya mangsopa ma on mga legit dihil ka to silang Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos inidjiki yaon amuin di na to kalian katan ipang daigbay na to lang sinasusallallahu alaihi wasallam isiu sadyain masuka to halong sila hamatalawang ta amuyad to in afdal dihilan na to ay bimaana misan di nakadilan in kaywanan in kaywanan amo hindi kakausan amuin hikadhil na to amin kahirihan na to misan dakuman amoy lawi insuk niya mari pa matalawang na to amoy adto in pamando kato sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatal Islam. Hatihan niya na in kita niyo dia aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala in suway kita niyo magmalayaw dumihil ka maltabatan dumihil pahinang malayaw di nato dihilan kamudaratan limuton gura-guraon odyo-odyoon impang daigbay nato sawab ummatal Islam impang daigbay nato konsum ko nisa hatian niya konsum ko nisa laong konsum ko nisa maghajat na kita nyo tatawangan simpang daigbay nato hatihan niya konsum ko ni sa bangipang daigbay na to yaon. Dala na to nagambulda. Dala na to naginang mangi. Dala na to naglimot kad tumari. Dala na to nagkalo impang daigbay na to. Konsum ko ni sa mawaya ko iwan sindi. Maghajat na ko tatawangan simpang daigbay mo. Adapon suway ko magmalayaw falyuhsin ila jari lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suway kita nyo magmalayaw hapang daigbay na to lang sinasun fala yu'di jarahu iwan ayaw na to daysa impang daigbay na to dihilan kamudaratan dihilan amoin uno-uno imakamudarat kanya in suway kita nyo magmalayaw mayta syabab mga katawtay manghuran, mga katawtay mga iban sila lawi-lawi mga katawtay mahon na mo kabawaihan ando. Ayaw na to amoy lupason. In wakto na to, ayaw na to gaan-gaanon. In pangdaigbay na to, amoyan in nalala to naglundang panundihadun niya. Ando impya ngayon ka to sinang Allah subhanahu wa ta'ala. In suway kita nyo magmalayaw kanila. Mayta intaw nagmalayaw pakitaon na kanya sinang Allah subhanahu wa ta'ala lang sinabi na lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah hisiyusiyo inaginang malayaw biya sinlaggo sinhanglop kakitaan niya da salta pakitaon na kanya sinang Allah ta'ala hadlo akhirah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah hatihan niya lang sinang Allah subhanahu wa ta'ala iban hisiyo-siyo in nakahinang sin hinang mangi biya sinlago sinhanglop kakitaan niya da salta pakitaon na kanya sinang Allah subhanahu wa ta'ala ay bima'na ummatal Islam hatihan niya siwo da in natawang na to hapang daigbay na to iaon siwi-siwi atawakan malaggo halong simpangatayan na to pakitaon na kato sinang Allah subhanahu wa ta'ala siwo da in kangian niya on nala na to nagbanta impang daigbay na to siwo ipagbantan na to yung mangi atawakan ipagbantan na to yung manahot maaslag pakitaon na kato sinang Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini harum ini pando bihaon bang aon pang daigbay mo nala mo nagkalo nala mo nagambulda ayaw nagkaw mag-isa duwala ando bihaon pangayon na ko kamaapan mayta in mangi in kudda ng kita sin hadith sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lang sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu lang sallallahu alaihi wasallam di makasud palang sulga hisiyosyo amo endi sumanyang impang daigbay niya ding hinang kangian niya hatihan niya
Isiyosyo, nagmangi nun hapang daigbay niya, di siya makasud palam sulka. Sa hingga, ang suway niya dahon, maglundang panon, pahinang malayaw impang daigbay niya, ay bima'na umatal Islam. Hatihan niya, aon kawajiban na to dun habang daigbay amo na impag malayaw way doon na maigka to uno bang kita nagmalayaw habang daigbay gaman ingkitan nyo tong basan sinang lahu tala gaman may lang sawab makasud kita nyo palang sulo iwan nida sinang lahu subhanahu wa ta'ala mula-mulaan ummat al-Islam ingkitan nyo halam nida alam rahmat sinang lahu subhanahu wa ta'ala salta makakawa kita nyo pangadjian makakawa kita pangadjian amo mahinang nato undang-undang halang sing kawi na to inasihat ni amo na impagmaltabat sa impang daigbay laway doon haa kama Islam laway hapamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laway hapang panghilo sinang Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulahan ingkita nyo halang kampulan sinang Allah subhanahu wa ta'ala salta ampuno sinang Allah ta'ala yung paldusan na to salta ingkita nyo pasun palang sulo sinang Allah subhanahu wa ta'ala. Hatihan niya impang daigbay ayon nato kalupahan ando dihilan nato sila amo ing kalimayahan dilan nato sila kasanyangan bangso pa maabot na impagdudum hatihan bangso pa maabot na impagtutog ando bukon na kita maghiwukan maghiwukan atawa ka mga motor ta bukon na maghiwukan dunan ando dilan nato daisab kapatot impang daigbay nato dilan nato daisab sila pagmalayaw biyasin pagmalayaw sin kama Islam mula-mulan ingkitan nyo halam nida sinang Allah subhanahu wa ta'ala magsukol hamanga sila kimita salta di mongog sin pag live biyon ha Facebook iban sin di mongog haikom siwo da di halam sin da ila sin sambuangan iban sin halam sin kapuan iban sin kagimbahan dalam bihadto mamaya ko sadya ipasampay in sa salaman ko doon hadwa maas ko yon hasug yawn ha hula na mo hakalawan inda ng sulo ya hati ko ha yaw nagdulungog indo maas ko salam kasila sa kanyo kan ina kan ama yaw nagdulungog hula na mo hakalawan inda ng sulo salam doa kanyo iwan si mga katawtay mahuan ko ami nagdulungog iwan si mga kakampungan singkitan nyo nagdulungog iwan si mga kabakayan salam doa kanyo ando magsukol tiyong basan kamo silang Allah subhanahu wa ta'ala tubtuan na mo na sadya ingkaptangan na mo wa jazakumullahu khairan aljaza mula-mulat ingkat niyo halam nida silang Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad amma ba'd fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu akbar Allahu akbar Allah ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين